Bakunzi ba Ruhago, muri iki cyumweru Azam Rwanda Premier League irakomeza aho irabigeze ku munsi wayo wa 23. Kuri uyu wa gatandatu saa 9 n'igice ruraba rwambikanye hagati ya Sunrise FC n'ikipe ya APR FC kuri stade ya Nyagatare. Naho ku cyumweru tariki ya 16 saa 9 n'igice Kiyovu Sports Club izacakirana na Etincelle Football Club kuri stade Umumena. Iyi mikino yose izacaho live kuri Azam TV. Igurire dekoderi ya Azam TV iri ku mafaranga 25 gusa ukaryoherwa n'imikino mu mashusho anoze. Azam TV, imyidagaduro kuri wose.